kinongrep jongkar jenla Meghalaya be e jongi mentaka jenmit ngawan kerpang syadu syapo Bangalore taka bangayalam kini ki farmers producer groups ki farmer organization ki farmer companies ki self help groups ki balak bun bah ki balaya te lang ki balaya soy lang haka business bakin yawan ra ya usok nyamtra jomki sya Bangalore manakani PUE ngile a similar thing for bangira eki farmers syapo New Delhi but katu kalapan popular bah ya usok trun jongi mentaka sengingi wanlam sayu usok nyamtra de syakani kathan Karnataka mangindi yikini kisok kichongi PUE hakani kan lulu mall ngilade biya soy ya ka soskular hakita yaw ki baladem kabanne adu arsnem kindi kidukan ki baper hakaba kini ki groups baro na saudong jong gejela ki batre banwan la ay ki yakani kalan bagin one day ya ki mar ki mata ki jongki PUE nadu somenken adu uslasha adu shenrai somarit ilachi ulong mentap PUE baro ini ki products ki bangishna haka jelam Meghalaya cashew nut lawan ban display hang ni ki pack ki don ki cut preserved pineapples menta kani kedai kata kayau kabaki nongrep ki jongi ki dei ban shim kabu ban le bha ban trei bha ka government menta kan invest katu katni syakini ki farmer organizations ki baper ban wan ra ya kita ki technology ban yarap iki ban penkiu ya ka jingim jong umar bami akiper ki syakiyau saudong jong kepertai balai tangari India ngin ayaki kita ki drying machines ngi ayaki ki processing machines shen menta ngan le jirang haka arpo lani arpoi terik mentau benai ngani play ya ka weipat ka judge food processing syati syapo jirang haka bangidon kata ka waxing processing and grading machine menyerap yakin nongrep bakin sengau tu ya kata ka quality ke badan kam pinawan syakiyau kumkini kam don syu kata kade napang kaladon kam ke grading ke pabiang kaladon kam ke packaging ke pabiang bat ngin yarap yaki farmers bakin snalut yakini ki different types of materials kam lelei pilaban penrekiang yau sing lani pilaban de yu sing teli pilaban penrekiang yau senrai ne pilaban de yu senrai teli pilaban de yu sotrun menta lele ke government menta ngidang ya perkat nei bangin yo ya kalat ban ya tie up pada sekumno bangin pendan kam yau tu sla jong sotrun man baladep rep yu sotrun pio yu tau jaj sai uba ki company internationally acclaimed company ki wan ban pendon kam yau tau sne lane ka snap jong uni usla bajerngam jong sotrun kini ti buy products ngin ya keren kumno ban pen increase lane ban pen keu ya ka jingyo jong ki nongrep kani kedai ke kepadon kam ban le ngite pakindon be kibong ki ya pelut pisa ki ya lek kumni ki kitu ki ba criticize ka sarkar pidon ke jingmut ke jingkat ke baringkot pelat ke barit pelat tingin ya keren bat ki farmer groups ki badon ke jingmut ke jing perkat ke bahe ki badon ke ke bahe ngin ya kenduk kumni kita pinda yoi kini ki kon samla ki bade dukan kini ki jaka kanu kedap ke jing kemen ke mensim ngaong kon samla yang judge bon ki kampila male wan syakmat bat ke sarkar kan yarap ipi ke skim ke judge pakajaj ke bangiwan ra ke fokus CM Elevate Prime hak tourism sector ki kali namta ki nongrep ke ai ke bangim kwa ban le
banyarap ya pi papini kentiu no ikjik im pujong pi te kani kedai ko wei kata kalan ke kabu ke bangi ai ya ki kon samla jungi kili pet man i wei pi wi dukan pinyu iki kon samla sudah ni don ru ya ka cultural exposure lande ke exchange ha kane ka sngi menta ka sngi pi i mene ki don ki tribals ki bodon ha kane ka jala Karnataka ni emerging mudlang but kini ginong shat nakatan ke jungi pindapet ke rukam riam ke yasariem pindapet ke rukam shong shit jong ke jing shat jing tem sing kalong kabaya jan bahai kini ki tribals baro kani ru ka unite ingi culturally kani gede kita ka integration ka bangi ngi don kam manwan ra akhmat jungi nang ba kan im ka culture ka jungi kan im kata ka jinglong nilla ka jungi ban ngide ban pen i ya ka pertai baro ya kata ka culture ka bangidon bat ngasngau ba dei ban ai ku blei ki officers baro ki bawan yalam ha ka jing yalam jongi ba makbul menta bat ngangnya manang ni syakmat ngin nang trai shitom nga ai ku blei i wei piwi officer na poka agriculture department ki bala shim ni kani ka benta banya senran lem ye kini ki nong rep ki jongi ki farmer groups ki jongi bat ngada kemen shisha kadi kesmi ke kemen nam ta jungi nak ta mangi ki batrai ha ke Department of Agriculture and Farmer Welfare